Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amoyo ka dinanang. Naggraduaran iti kolehyo ti apo ko ti kabsatyo. Asino mag-Gemma anak ka? Ni Ani, ti anak da kasinsin Julie, magna cum laude kanukat. Aya, No, apay nga yakaslasaan kayo mat anaragsak nanang. magna cum laude kunam? Wen nanang, nagmayat nga tatirik na nga da kaanakam nga agmag na cum laude. Wala, tabasit da siguro ang naggraduar. Iso nga dawnor na. Anya? Una yun tikas da ka panunutan yun, nanang. No kolehyo kan, nariga ti makaala iti na nga to agrado, nanang. Aglalo pa'y kat agsisinno ka ti maestra kan maestro. Kat iso ano isa? Ay nananang, siguro iti kasta nga edad yo kung pampanunot yo. Panpanunutan yo, akakompetensya yo, dagiti apo ko yo. Anya dyan nang ikaw naggraduar nga istorya kanina ng Maujima. Ti anak na kasinsin Julie tatang, magna cum laude ka no. Makita yung, uray no kas jeti ka sa saad da, inggaan na mapiman tinagadal tatang. Ay iso dya gilaklako iti konformidita iti online. Wen, iso tatang. Ay naimbagmaan ta nagbunga dagiti sakripisyo nan. Imbag pay da kayo tatang, maapresyaryo ti padayo a tao. Una, tayong karigatan na may talaga abilibak. No ni nanang, kanayon ama di ti sungbat na. Muhon tadi na kaya tamangag. Tamasapol nga men at ti double degree na editi kulihiyo ti tapek. Tapno maragsakan. Masapol nga iso ti bida. No apay nga min nga istoryan pa ilang kanina nang ti may papan iti kasinsinta naggraduar manang Gemma. Wen takunak no maapresyar na mat, ngamay na nagkamali Ay nawaw, ninanang pala ti ko ng mait. Di na kaya't dadya makangag iti good news. Masapol at double degree na ti topic tayo. Ay, iti kasjay nga edad na. Kasjay pa ilang, ti pa nagpampanunot na. Talaga nga imbak-bakit nan, dayjay nga style na. Masapol mo't kano nga iso ati bida. Kita, tunggal ada kasinsin, uno kabagyan tayo nga adda maragpat da. Apo, sa balit ti pa nagsasauna. Ay, awan lat amok no kasjay ti kapanunutan ni nanang. Ay na, makapasuron pa ikit din. Katuan mo, maritinang. Dua kursaw, tinalpas ko idi kolehyo Sana all maray. No siyak, sa anak-anak kaadal tawang kwarta mi iday. Magsaludsod ka pa maray. Ay, anya nga, iti kurso analpas mo iti kolehyo, maray. Agriculture kan education maray. Siguro, nalaing kamot anya, maray. Malpas ko ka diti dua kursaw, no sa anak analaing maray. Ay, wan! Nadamag ko amag na kumlaw di kanugayam ti anak ti kaanakam ani Julay. Una, tabasit na lang nga nagturpos maray. Anya? Basit da ita, iso analaka lang ti maaddaan iti honor. Anya? Yahoo! Uncle Renato! Oh, si kangayam Jimmy ka nakan. Apay anda masapol mau? Ay, umay kayo kumaimbita rin, Uncle. Ha,
Ay, anya ti okasyon ay Ada masita maka na pagsasangwan tayo di balay inton bigat. Na ipromote ngamin iti pagtrab-trabaho. Ay, nawaw. Congratulations, Jimmy. Ay, agyaman na uncle. Umay kayo Ay, sigurado. Umay kami daw. Ay, umunag ka pa, tagkapita ka nakan. Ay, saanan uncle? At ang amin napatag-alakad ko. Di magasaklaan. Inton mabinsan to nga ron ka anakan. Hala, agan anad ka. Imay ni ka anakam Jimmy dito'y balay tayo bakay. Anya man na, hindi may binulod na dya tao. Awan binulog na. Imay nalaim baga nga da okasyon iti balay da nubigat. Okasyon? Wait, ada makano basit a pagsasangwan. Anya ti okasyon ay Na-promote kano ti ka anak kami ti trabaho na. naipromote ko na. Dahil talaan. Ay nawaw, kaslasaan ka man na naragsak ka. Sigurado nga day naramid na iso na i-promote. Ay, daka mo kan kayulay. Ay, daka mo no anya ti klase ti panagpampanunot mo. No ti double degree ti pagsasaritaan tayo. Ay na! Urela imbog kaw ti panagistoryam. Ngem no achievement dagiti kabagyan tayo. Di mo apresyaran. Amuyo ka di, tatang. Ti anya. Nagchat ni kasinsin Jimmy kanyak. Kat na-promote kanu iti trabaho na. Iso nga gim imbitar. Wala mo na itaan anak ko. Ha? Kasano yung amo, tatang? Kino imay itay dito balay. Ah, mapantayon to nga rod, tatang. Automatic mapantay mo ramanan dagiti isagana da amakan. Kentap no makapasyar tayo mat iti ayanda. Ay, una. Aga si deglang ti ayan tayo ngam. Sagpaminsan lang agkikita tayo. Gagangay tabisi tayo nga road. Ngam tinapatag. At dalat tama dagiti pagsasabatan tayo. Adamat gayam duty minton bigat, Christian ading ko. Uwan nga rod manang. Saan mo't ngamin akayat ti katrabaho nga agsinukat kami iti day off? Anya nga tano, dumagas kan tulaangan iti ayanda kasinsin Jimmy inton malpas ti trabaho. Ang mga nunalpas tumutin ti okasyon. Ay sigurado asaan pa'y. Aglalo pa'y no agawid dagiti daddo makakasinsin tayo. Sigurado nga aging garabi imanen. Sige. Agdiretso akto iti ayanda kasinsin Jimmy. Inton malpas ti trabaho manang. Ay, ninanang. Mapanmat. Jakam mo ading ko. Saan ko pa'y anak kasarita? Amangan nga min no adaman ng negatibo nga ibagana no ibagak anay promote ti kasinsinta. Amumot ni nanangan. Sabali akan hayon ti kapanunutan na. Ay nawaw. Di mo ibaga amapan kamot iti ayan ti kaanakan ta. Renata lakay. Wala. Mapang kami iti anak ta. Sika nga Apa di ka pa'y lagpulas? Ay masadutak amapan. Naa. Mapan kayo ano mapan kaya. Ay unay kan. Ay, jak man magustuhan ti kasta nga ugalyam. Awanon ti adu asaw. Agsagana kay kiday numapang kayo. Ay, ingka magkablaawan ti ka anak ama. Sana adda kayo nga ron amapan. Ay, congratulations man na, Jimmy, kanakan. Ay, agyaman na uncle. Agtugaw kayo pa'y. Ay, agyaman na, Jimmy. Ay na, maragsakan na tanaka umay kayo. Ay, niyanti huli ngay. Ay, saan nga may niyantem? Ay na wow. Apay ka no? Diyak mo Diyak mauawatan ti ugali na. Di na siguro kaya tramakit kita nga inot ang maragrag patyo dagiti arapapiaw ka anakan. Ha? Aging gaita, kastapay lang ti mindset ni Auntie Yuli? Ay, wan.
Masapol ka numat at double degree ti pabida na. Ti pa nag-rek na siguro, kat kumkompetensyaan mi, uncle. Ay, day tangaron ti rigat na. Imbis ang maragsakan ka nagiti naragpat ti kaanakan, kaya naapo ko na. Saan ta? Negatibo mo ti bagana. Nay, ada ka Mariulay. Di ka napan ni tiayan ti kaanakam. Masadutak amapan. Napan mo kumamat ing congratulate di kaanakam Ay na, ni bakla pa'y ti kunam. Sigurado nga adamanan ti illegal nga inaramid na. Iso anay promote. Amangan ano, adamatan relasyon na itibos na. Nay kakidimatan Mariulay. Ida-down mo malauna yan dagiti kakabagyam. Ay namaray, ibagbagak laang dagiti atap ko. Kasta mo nga may ti mapaspasama kita. Ay, no siyak ti kasta ti kakasinsin ken kakaanakan na, maragsa ka naklaunay, maray. Agam, sika, kasla di mo matida maapresyar. Malagip mo ti kaanakak anag turpos amag na cum laude. Sigurado nga dati pasuksok na dayjay maray. Ay, saan ka no amabalin ti pasuksok iti kolehiyo, maray? Ngamen, agsisinukat dagiti maestro ken maestra. Sa maysa, registrar ti mangitotal iti average ken adda kanumet pangibasbasaranda. Isu anarigat ti maaddaan iti honor, maray. Kastamot ti kuna di ka anakak idi nagsaludsuda. Patpatyamot maray. Ay unay kan, maray. Masapol aya dagiti achievements mula ang ti ipampabidang, maray. No iso ti saritaan ta, nakapigpig sa ti sa maray. Kaslas ikati kalaingan. No offense Mariulay. Ngam, kasta lang amen ti maobserbar ko ken ka. Agpakada kami, kasinsin Jimmy. Mabalin mo ta maturog kay latan dito kasinsin. Sana mabalin kasinsin. Siguradong agururay ni nanang ijabalay. Apay nga min asa nga imay ni Auntie Yuli, aya. Bay amon. Sana bale, taas si dagmatla ang ti ayan mi kasinsin. Mabalin latang umay ka makikapi ijay balay no saan ka busy. Wano saan, siyak ti umay makikapi dito'y balay yo. Ay, agan-anad kayo arod, insan. Adamat kit ditay tricycle ni Manong Pidring. Makilugan kayon ton kan kuana. Ay, mabit lang kaya. Uray nak, mangisuputak iti para ka ni Auntie. Tapno adamat maramanan na. Accept tayo ba? Ano ba iti pulutan tayo? Ay, nawaw. Sa ukay asa utatang. Nag-aawid ang dagiti kakadwayaw. Aya, Agawid tayo mo tanay. Nakasyat kayo. naimas nga minto ipasango ti kasinsin mo nga arak anak ka. Ay, ibuson tayo pa ita sayang. Apo, sabihin tatang. Itay pa nga agururay da manang Jema. Kayan Manong Pidring. Sayang aron ti arak kan pulutan no di maibaws. No day tarakin pulutan ti makagapaw. Yawid tayon. Narigat no marabyan tayo unay. Agungat tumanan ni nanang. Makan para kada kayo, nanang. Ni kasinsin Jimmy tinangisupot iti dayta. Apay nga itala ang anagawid kayaw, Gemma. Sapay nabartok ni tatang yung anagawid. Apay kasla napudot ay ti ulo yung nanang kat kasangsangpet milaeng. Sa maysa, italaang matmanen anabartok ni tatang. Naturog kayo lata kumayjayon. Anya? Uray saan kayo kuman anagawid ko na. Naturog kayo lata kumayjayon. Anya? Anyat napasama kaya, nanang. Apay anapudot ti ulo yo. Ay di mun saludsudan no apay. Ibagam kan tatang mo. Ta iti silid ni Christian ti pagturugan na. Diyak kaya ti angot ti arak. Ay, uwan, nanang. Amunan dayta. Napudot nga minmanan ti ulo yo.
Masigurado nga adda parikot yo. Ang pagsaritaan tayton inton bigat nanang tarabiin. Itamang payasa na napaninanang mo, iti ayan da kumari na atinang. Ay, jakman amo tatang. Awan mo't nadakdakamat na. Napudot nga minti ulo na idirabii, idisimmang tayo. Nakigtutak nga ron, tanagpig sa tiboses na. Kano ka na yun mo tamapan ijay? Wano, adadida na kinaawatan iti kumari na. Day tatiisan tayo sigurado tatang. Ang panagunak, adda siguro sanda nagkinaawatan. Ingkanto mang kasarita. Siyak kumahangam, ay na. Siyak tumanan ti pagpupudutan ti inayo. Uwan, sige tatang. Kasaritak to inton malpastay amangan. Nanang, di kay matagtagar eh. Saan kay pa yan anap-napan iti ayan ni Antiti ng ako Mario? Adda ka di parikot yo? Ay, di mo man ibaga-baga tinagan da di atao. Tatalaga masurunak tunggal mangag ko tinagan na. Apay ka di ayan nanang? Siya keda, hindi mapan na sersermonan. Ay nawaw. Anya timbaga na aya? Madi nga raw di pa nagsasauna kanyak. Siya pa'y lang double degree ti pagsasawan na di atao. Ay namang rugi kay manen ako nanang. Apay nga min aya, ano agbalin kay latta ko man anaragsak, kadagiti naragpat ti padayo a tao. Kitaan nyo man yan ti Elisa. Nakaadal ija abroad, edukada, ken professional ama ko na. Angam nagsaya at ti ugali na. Amuyo ka di? Imay iti ayanda kasinsin Jimmy idi kalman. Anya, Day tatipod no nanang. Kastao na itiragsak na idi naamuan na ana-promote ti kaanakan nyo. Ngam si kayo ngay. Kasla ti kayat yu kat si kayo akanayon ti bida. Ay maditi kasta nanang. Bakit kayon? Isu nga agbalin kay kit di ko maamodelo kadagiti kakaanakan ken apu ko yo. Saan amasapul ada kayo akanayon ti bida? Ay, nawaw! Di mo panunutan asikati kalalaingan. Saan met amasapul asikati bida. No adda maragpat ti kabagyam, di ka aksao iti negatibo. Maragsakan kakit di kuma. Tati baligi ti maysa, kat baligi yo asang kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.